parguruhon itu ngomong masa pertanyaan kita. Pertanyaan kita. Mau lihat puji-pujian doa tasangapun upasaat kami na pungo saluhuna tua mata raja nami Tuhan Yesus Kristus nama rabangsa di benua kejam di saluhuna asi begot holong neroham doa le Tuhan nama ngaramu tidak nama masuk-masuk dohok nama ngaleo bosa hamuluat dihami saluhuna na pumudi ingananom ali Tuhan takas do di botoho ulaun nami di boku ni alamanon tungon di hari sadarion lulu muna maau rai somon naum hudok tuaka jahudi dan terbaik hamuro tu si tobotoki lau sido hudok nuain tuhamu apala siya nomma tadaw ni halak saluhut na kamu sisyaku maulo masih holonga kamu ido sahat martua mahalak na tumangyon hata ni dibata jalan nauk yopsa amin. Mari kita Di
nasian anak-anak Yesus Kristus Tuhan tay Tuhan inanami nam jumulo tataruhon tuinganan parbadaan maparadian persatukinan opung mega guru marpau ditongata natungon tapatupado at pangyangan daleta mengido tupak bahot paso-paso ng patungan dewata anggiat diramoti didongani dituturi ulau taon siyan na mamuka satu na mamujungi asa bolo tapuka ulau ta dohot markite na mencogor nito hata gabi pos marohata jala goklas niro kamat atau ngamanginando kan sahabor siyaku di pegasat Yesus Kristus barita nauli renungan kami tanihita lumobi di salut keluarga besar si majutak keluarga opong mega wenek mahatan di dewata ima na tersurat Matius 26 ayat 30 siabi ali amang namun na trabahin salpuhon ba si inumonon sianaw alay tahe unang ma sa guru turuhak rohamdo ali amang namun trabahin salpuhon ba si inumonon sianaw alay tahe unang marguru turuhakku rohamdo iman sahatna imati amang sitwa nami di ngotamang doe nagataruhon inang tuwingan nagbabat sa tokinani alinang namang urukari sigang ngolona cuma songon na hewek dutik kurasa ala idu be pertama kali kuulahon nasi songoni dung masak kana masa di partikya namang seperti bion gari suhui tapatupa pas ditiki na marujung minangi somon hasoma lakta dia dat sebas lota konite aturannya nian ditiki namun kinido batu-batu lawan sorbatuanon alai alani keadaan loh peraturan na berlaku di negara tahun sugoi tinuji maguarni di bata ala di basada dorohamu na sa lupo parang yopong mega laho patupahon adat parsaro batuan na sa darion asa nang patuduhon na marsangak doon na torasi ate di humaliang bumuli balado pun akka hula-hula muna marga marpaon jadi muluboy niyan songot pangyang nito hatte si Susot saltuhon ma sino monon sena ahdo sino moni ima na magbuhat to pangujunan racun yang akan mematikan. Betapa kami Tuhan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah undur dari hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan datang hadir di tempat ini Tuhan beribadah dan sekaligus Tuhan melakukan adat istiadat Batak kami Tuhan. Foto kami itu sudah berada di sisi Tuhan. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap acara kami Bapa, dari mulainya nanti Bapa sampai berakhir acara adat istiadat Batak ini Bapa, biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan tinggal dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan bersuka cita. Dan biar lambatan rintangan jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala orang-orang yang ingin berniat jahat bagi kami, dari segala kuasa kegelapan si iblis yang ingin mengganggu iman percaya kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh hidup dari sukacita Tuhan dan senantiasa yang saat ini sedang merajalela. Kami tahu Tuhan itu semua sepengetahuan Tuhan. Kami hanya memohon kepada Tuhan, jauhkan kami Tuhan, biarlah kami boleh hidup dari sukacita Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tohon holong di rohani debata am, tohon persoalan itu di perbadiama,
na magdongani hamu sa luhubna. Amen. 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 Oras na dito Panginoon. Shalom. Hula-hula na magtinutuhon. Lubis, magpaong asibuan. Nomorono. Hula-hula na poso. Rajakon hula-hula na poso. Magpaong, kajahitan, kurba. Masuk mamuse, hula-hula si hula-hula ni anakon si Rai. Nomor 8. Mata dari bisa si Hota. Nomor sia Bariban Markau Asibuan. Nomor 10 si Maduani Boru. Jarigan Tambunan si Bitonga si Torus Pasaribu si Tijak si Dabuka. Nomor 10 saya Boru nama 2 Tambunan si Rai Papahan 12 dan dua-dua di Huta STM Kristen Rohot Kopar Balong STM Marga 5 juta Borbor 2 Somalimpil 2 di Bangarna 2 ke Simamora Pasal Pulau Baton Jula-jula Hebeng mah 15 Uria AKBP Pertauran Nauli Perhalaru Sansop Uria tetangga GPDI Dohot ina karari kamis Anay Saudi Satlonong Papua hula-hula magpao Panang kasibuan Keseluan na sila Ini mga kumahasibon Tangyang kanuto 5 asara Naboy Ipatupa Mulalong na hurang Boy na tabay Mulalong na lobi Boy na hurangi So 5 Inanami Nam tapataru Parjolo tu Inganan Parsato Kinanon Songonon maju jorong ngolosi kat di inanami Ia opung nami Namargoar Opung anggiat Namangalap Boru dirajai Boru marpaung sian daparan Gabedo opung nami 2 Matuguna Naparjolo Opung ojak Imana gabe bonaniari Hasibuan Napaduaon Opung nialo Boru lubis Ia opung nami Opung nialo Namangalap boru nirajai Boru lubis sian simanosor Opat magelengna Naparjolo Opung tiarip Napa duahon Opung jamarisi Napa toluhon jasa rimin Napa opaton ima opung toni Ia opung nami ima opung toni Nama ngalap boru nirajai Boru hasibuan sian lacat Gabedo opung nami 5 bawah 2 boru Naparjolo Opung Bernat Simanjuntak Nama ngalap boru nirajai Boru lubis sian sijukit Napa duahon Opung Mega Simanjuntak Nama ngalap boru nirajai Boru marpaung sian galanggang Ima dainang nausar matua Tataruhon di ari nausalpui Napa toluhon Opung Josia Simanjuntak Nama ngalap boru nirajai Boru marpaung sian galanggang Napa opaton Opung Mikael Simanjuntak Nama ngalap boru nirajai Boru lubis sian galanggang Palimaon Opung Romita Simanjuntak Nama ngalap boru nirajai Boru hasibuan sian lacat Ia boru 2 Ima Nama Naparjolo Naromar Amulia tu amang boru nami Marga Tambunan
napa duaon namar hamulian tu amang boru nami marga papan. Tiada inang nami ima opung mega nahinan namangalap boru ni rajai boru marpaung nahinan sian galanggang. Tiada inang nam tataruhani tubuh tanggal 31 Desember 1936. Marhasahoton mado damang nahinan tanggal 3 Juni 1958. Jala marujung ngolo madainang nau tataruan tanggal 10 bulan 2 2021 tutup usia 85 tahun. Gabe do damang nahinan do dainang nahinan 10 matubuna sada mai napina godang tolu mai anak pitu boru. Na parjolo ama mega si manjuntak na mangalap boru ni rajai boru marpaung sian porsean si torang jae dua ma dinasida dak anak boru. Napa duaon ama niagus si manjuntak na mangalap boru ni rajai boru purba sian kampung baru. Gabedo ginami sada anak dua boru jalan nunga marpahopu. Ya anak name siagus parjolo anak dohot sada boru. Napa toluan ama Richard Simanjuntak na mangalap boru ni rajai boru Panjaitan sian sitorang lumban tala. Gabedo nasida tolu matubuna dua bawa sada boru. Na parjolo namar hamulian tu anak dina boru nami marga tarigan dua bawa sada boru jalapahopu 10 sada halak. Napa duaon namar hamulian tu anak nina boru nami marga pasaribu tolu mai bawa sada boru jalapahopu 4 halak. Napa toluhon namar hamulian tu anak nina boru nami marga Tambunan dua mai bawa 2 boru jalapahopu 5 halak. Napa paton namar hamulian tu anak nina boru nami marga Sitinja 2 mai bawa sada boru. Napa limahon namar hamulian tu anak nina boru nami marga Silitonga 4 mai bawa 2 boru. Napa nopon namar hamulian tu anak nina boru nami marga Sidauru 2 mai bawa sada boru. Napa pituon namar hamulian tu anak nina boru nami marga Sitorus sada mai bawa. Jadi punguma sude pinoparni dainang nau sarmatua anak parumain boru dot helak paupusian anak paupusian boru dot nini nono torokna marjumlah mai 80 sada halak. Marnini pahopusian anak magodang. Jadi punguma sude pinoparni dainang nang saur matuon parjolo anak 3 halak paduawan parumain 3 halak patuluhon boru 7 halak papaton hela 4 halak palimahon paupusian anak 8 halak panopon paupusian boru 34 halak papituhon nono 20 halak pawaluhon nini sian anak magodang 2 halak torok masude pino parni dainang nong sarmatuon 80 sada halak songoni maju jengolu singkat ni dainang nang tataruhon mau lihat tema di sude
kami saudik Maula tema 105 songon rewat singkat jujur mulu ni dainong nami nam jumulu tataruhoni yare nam salpu ima opu mega boru marpau JNYP urutan naima lihat cara membuat terikota. Jadi asa atur ma parjong jokta idok rohaku bolo kaburu we sama je kami mah isun orang yang kawar main Kurahamu mak. semua kaburu jaluhu naburu boru marungat tubuh naksol pada marhul boru lasma rohatta dibaga seperti kenon ada ulun naima dulaun adat di pasar matuan ini dari nomor 2 dari bata si tokpa nasa nana ado mau lihat mau pandai nami dunga dari hodang mak endunang mau se tu salahnya karaja nadiat nalulu mau date mamang itu ala manotor mahal yang membuat dari bodang nami sakai bonar subuton gunung kardenong nami di mulut sama tuh rapat do kaya dongat tubuh nami laksoni boru lagi asa sajur main mula sajur mula topang mula di paserahan yang agama asa serser main mula di tortor tubuh tortor serser mula di tortor pas batong mula di tumbak kalau yang manotor mahami sudah kasih itu membuat nanti godang terasa pakit kiano baik maju amang godang mula-mula untuk pada seluruh narong berkuat tibion baik mamang godak sobat pada umma dok tu godang liat ayah dong kata dia tu orang dokon ibu natano dia benar-benar tiga pas. Baik kau kan godang siliaton asam dia debata bare rohana yak masuk-masuk. Baik mama. JNYP pasatan berikut Tuhan. Boleh. Oke, pelita. Mulai tema perjulu tepas satu Tuhan ta. Ala di bagasan las dirohar untuk kita napili naung dilihat kita asa di area yang salpu. Ala ni tolu puju terjauh ala jauh untuk nama tu sakatnya hazul mau. Ya muhula-hula nami selalu naraja nami di pasat tamu patikian Tuhan gelem muna. Abang Raja laksori badan lihat lalu mobil hula-hula nami selalu na rumah Raja nami masoba jadi 10 pasal kubsa dari si majujuk
boleh pukulan itu raja nami na buta pasatan itu kamu masuk-masuk mahamu Tuhan yang kageleng muna ala ni pati nami gabe ni manut termahami mau marsoba tu raja di hula-hula nami dok kata ni na tua dua kata nolia dina pinang tubing kapasu kami nang mangalia marsoba tu hula-hula nami asiruhan itu hatta di bakama totong nama masuk-masuk baik madamang gondang na silu-silui magani Sumonipe raja nami di haroro nami mata tutuk kamu kami akan pergi dengan muna hidup kata dia tidur nama dok raja nami dak sudah pulung sakuk gabi palia dak sudah kau maraudo pukulahula ala babainan nasusadia tuk sumonipe raja nami nabuli ubay kamar bunga-bunga tangan dirajai doonon nami ma titim mana tinopa golang-golang do anggora rahut-rahut na otik saja raja nami nagoy terpasa kami kageleng muna
Dewata jauh memang guhi dihamu kapasu-pasu nara tujuh. Alani dihamu hula-hula nami. Namar ningok dohita tutu di pasar rumah tu ni harap inat tanahinan. Ya kamu satu kidu dihami tulang ada tiki dusta hita. Terbagi. Jadi permusik nami berapa? Harunegara Raja Nami adung hari pahlawan. Apalagi semonon na tua-tua namin waing nang jumula di taruhoni maradupo mga gudulo di Tuhata ban maju damang dihami lagu Indah Gambir di topi pasir.
kami mapertikirot kamu selalu hukna amang guru nami naksoni bere nang bere inang rohamu ragan guru lima di nama pahami ituani torta gagasan partikeno tumlas rohanami itu siap kami hula-hulamu marga simadita ini dengan sahatmu sebanihulmu ditortor dan kamu bunga tangan nami anggap maju sana pun tujuan hulu nakarakam kari akan bengebe roha mo tumanor to masobat hula-hula ibek kamu tangan nami mardongak kebel di mana tong sama-sama tuhata yakka pikiran muna nanyakan ulai tangan muna di hutan yang di balian tabanang hagabyong hawra soni di hausadukna kara jadi pemuruan nami asa dohon masih pada tua asa bakok matang nomor hal to duduk mana nomor rupiah horsan salutna kara jadi kahula-hula umat jala sopan nabi ashabna itu kami kita badi bakal matong sikap ni dihamu di nama kalian mat jangan pedo semangat tete kamang guru asa tadi masih di masa bang ibu kang nami ibu asa partikenon idok da tua tinahu buat tiu ini mantap panu-panu baik pamang bodak si tiu jangan lupa rumah tu bodak hula-hula marpaung tulang hasibuan bona tulang lubis bona nyari marpaung tulang narobot pasaribu saya masuk mamuraja nami dihida boru bere dituas somanipi asa tau rupi mapuan jabran dongan lapas satu tu hula-hula ta oma bawa beda pinili niak raja jadi botimai on tawarasian ketundon dari botimai jumono ma pada konon hula-hula marpau baru ala sehari masuk bang sedero hamunyan marpau moroboyan rapat masuk mado monangyari hula-hula naposo dohot serenai hula-hula na maraparangi ala rapat doamu marpau kurasa sedero amu ubay kami tikyoto amu gabi putar aja sama palila alanang marago-rago ratu hita hula-hula bona niari bona tulang nagsomon itu hula-hula na poso lewat hula-hula na maramaragi sarang somay ita sisada perpasukan mahita sada panggoraon nagsomoni boru bere dan tine bere nami asara pamahita naksoni madi
Gabi raja nami. Igok jojo muna tuhani dia para tikion. Dia kali noksalku lebih kurang 2 bulan noksalku marujung rumah ibotonani setongan di Gagason. Mau dia para tikion mau lauta ulaun napasilong ari-ari ni botonami lahinan. Jadi dia para tikion di Gokondo hula-hula na poso marpau. Oh, itu lah. Dia para tikion no sebuah kaimat itu. Emera marludu parbuepir. Asa pirma koki bahul-bahul bapat salongan. Pirma tadita tujulan narion lujuma dihita nang tujuan. Jadi somalima hata joro siap kami hula-hula marpau sonari ke kuasa tami mah tunggu nyari berkaum. Mas dukungan tadi bagasan kadang ison rodo kami masih guna nyari berkaum dohot sian hula-hula nama marang di berkaum nama buan boraspir soalnya tadi sekitu ada orang kami irma koki bahul-bahul mata camotan irma talhuna terdimuna peparan ibu tanami menang guru nabion luju-luju nang akapat camotan soalnya jo kata siang kami guna hari dogo hula-hula na marang di berpaung senari yang mikop sahab ajo hula-hula na koso berpaung hari kamu amang guru nami si majuta karena di pabot gora kudu kami kudu nami atani berbibir dari seorang guru nami ang guru waspir birim mapokti bawal-bawal pas salongan Birma atau dimula sudah gopar na nami dulu juna nampak samotan. Sidi masuk pa burung les di rumah. Tuk songon itu baras bir na kami emang baru amat terima tama namang koi pas pasuna. Kami tiki ala kubau kami do parbuipir sonari ke los jogonon nami ma parbuipiro tumuru nami. Songon ima gua siap kami gula-gula berpau. Jadi langsung kata jogon. Guru nami guru marpaung narung disong. Isero guru ta ijero guru to. Ai melek atau melek mete. Guru nami guru mangucong. Melek kan dokter yo. Guru nabi Tugulu. Guru nami baru perdele. Lanjut matulang. Bere ni sonak alila. Bere ni dia pala tikion. Ya betul. Nung mengalahkan kita nak kisah tukar mobil di sosial kami hula-hula marpaung lalu semua kami dong ulah sunagajang dohong sigalo rabu ulah sampai tua tuhamura goparan ni ibu nami nahinan manang naporu nami nahinan sudah pahamu alayak gurang ngasap kunono jadi yang nama ngatur honi kamu mah alayna jelas semua Tuhan nakibau dulu ni gawa dulu orang baru yang kota masudai mau itu baru gak bisa 10 deh 10 pahok usia anak sada pahok usia baru sada dohot dinina gak sini hamon nama ngatur nolona kamu bina ngatur orang mulai gak bina ngatur di Sulawesi di Malaysia pura nada aku sombaya naya siali alea raja marpau maya mai dua kilo parmata aku tuh masih pura ini Kamu
Siap-siap Bapak Fadli. Ya unos nagandang oras kolokan ko yung magulang pasatan ni Kapalatikyo Piloka. Di na pasir hari-hari ni Bono namin ang hinak kami Kapalatikyo 5 dami na lang yan. So sa isyak gula-gula ng para marangki 5 kalau sa kulit lagi kan malaki. Jadi kata turun bahwa turun cima kamu berbagi anak bagi. Lima ulos. Sa kula-kula na kinulong marpaw. 5 ulos. Jadi sonong na unang gabi ay na. Oke, 2 bonus